kinuna ni Apo Jesus, John 14:6 nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. DJ sao nga truth, T-R-U-H. Kat nag-adu ti kayat na nga ibaga minsahi ti Apo kinya tayo. Adu dagitoy truth nga kinaluban ti demonyo. If you remember, ijay Eden Garden pa ilaang kat adun ti kinaluban ti sairo nga truth, ijay matan ni Adan ken ni Eva, ijay pa ilaang nya idi anaya nga imbagan ti Apo nga mabalin nga kanam amin nga adadtoy nga mula. Yeah. So, agpayso nga adati balikas nga mabalin na amin nga kanan nga mula nga adda ijay Eden Garden. Nga adati truth ijay nga kinalaban ti sa iro anya ijay ngem han mupulos nga sagiden ijay adadtoy tenga daytoy nga garden. So, dati panang alilaw nga pino iti demonyo katag ito'y truth nga malablabasan tayo. And with our journey today, do ababa lang tayo nga umanay kuma nga mang lukat nga mang kitaan tayo tinalawlawa nga kinapudno truth nga sursuro ti sao ti Apo. Shall we pray? Amami, salamat Lord God, ti kinapudno dagiti saom nga uray si kadin may kadito'y daga Apo Jesus in balikas mo mismo, that no one comes, that you are the way, the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through you only, Lord Jesus Christ. Allow us, Lord God, to receive more of your truth today as we, Lord, offer our lives to you. Be with us, be our teacher once more. Apo, babang ti Espiritu Santo, ikamang mitibiyag mi ka, itinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Rugyan tayo man, ijay, bagasan tayo man, jay sa unga truth. Jay T, letter T. T stands for trust. Jay kunana ti Proverbs chapter 3 verse 5 nga, trust in the Lord, hanang ako ng half of your heart, but all of your heart. Kung naman takabay mo, all of your heart. Di amin nga puso, nilaon ti puso, hindi lang kalahati. Mga kasulat ti agayam nga minsan pati tagasawa, I trust you. Medyo pangit ti panunod na at the reservation. Ngam ni Apo Diyos, di sarasarit, ni Solomon, di surat na tayo ito'y, tikat na nga ibagad ito'y, kat di buong tiwala sa Diyos. Trust in the Lord. Malagip ko dyan nag-champion, hindi nga di cycling bike. Di Amerika, kat ado ti mang palpalakpak, kini Kenneville, Mr. Kenneville, kinabilan dati kable, di duwag, sinumbangir nga, nga tower, sa dantuing kabil ti kable, kat napan ni Kenneville kat kunana ag bike up ijay point A building mapana ijay bangir nga building using the bike. Grabe. Kat jay bike na bike kat dijay ngay uso ti niya na gana dijay ngay racer nga kunada jay nakutong lang nga kuma. So nagbalasiw ijay nagbalasiw. Palakpakan namin nga tao. Believe kami kung ka. Kunan ni Kenneville, okay, salamat for your appreciation. Ngam sinudag talagang agtalok kinyak nga kayak manin nga bumangir. Amin kami agirindong bala, kasi siyempre kahit dama, karakaro nga mawitnessan, hanlang nga camera, nga di mismo nga to. So sinmang at ti ado,
handa nga media, adadan ijay nga to, punan ni Cannibal, sige, sino ta talaga nga mangtalog, kinyak, nga kayak man nga bumangir, using bike, dahil alambre di aramidot nga kalsada. Takami, talag palakpak na. Katkuna na, sige nga ron. No sinuti talaga nga, mangtalog kinyak. May kanta, ubaak sika. Ta bumangir ta. Awanan da pauba. Ngum ibagbagada nga, talakanda ni Cannibal. Ni Apo Diyos, adut timang ibagbaga nga, yes God, we trust you. That's why in our prayer, every time we gather, we from the top of, from the bottom of our hearts, to the top of our tongue, we are declaring that Jesus, we trust you, Lord. O sige nga ron, o rhino crisis, idatol naman ti pagkapulong. Ay, ampay ang tata. After crisis, Lord, kat kundi Apo nga, italak yung kinyak. Kung naman nakaabay mo maminsan pa'y trust. Pangalawa is yung R. The word R. DJ, trust tayo kinyana that He is our Redeemer. Is Galatians 3 verse 13 ko na Christ hath redeemed us from the curse of the law. Kat diin may dayta nga Jesus, ni-redeem na amin di tinakaw ti demonyo, including tao, tati tao, inalilaw ti kabusor, didengdeng ni Ka Eric, nang yun ni Ka Eric. Ano pa eh. But anyway, adutin ma-redeem. Idiin may ni Apo Jesus, dito'y daga, i-redeem na, haan lang nga iti kararwa, nga inalilaw ti sairo. May sanga pa ng alilaw ti sairo, iti panunod ti tao, kat di jay, amom, pobre ka nga naiyanak, pobre ka nga matay. Isungahaan mo nga arapaapen nga agnam ay payta, talagang nga kasjay iso ti batog mo, nga naiyanak ka nga pimpiman, kat akseptaro man nga matay kanto nga pimpiman. Mabalin nga ti tao, at dadagitin na iyanak nga pobre. The truth is, paset di jay redemption ni Kristo nga inmay dito idaga, kaya't na nga mailapsot tayo, ijay nga lunod. Wano rigat, wano kinapobre, no pobre man jay tao. Hello? Iso nga ti tao nga na iyanak nga pobre, han na nga basol. Ngam no nataenganan di makulan, kaya nga agtrabaho, kat pobre pa laeng, basol nan. So, redemption. Kuna na iti 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, Jesus Christ paid sins, the penalty, when He died on the cross. Ngam, hanlang agpatangga ijay. Redemption. Kunana iti Romans 8:23, this is one of the truth or the truth of God's redemption. Gamin, iti pinaraswan ti Diyos, ti amin nga dato'y daga, tao, animal, amin nga paraswan na instruments, paraswan amin ti Diyos dagitoy. Tinakaw amin ti demonyo, pinagbalin na nga kukwana. Tataidiin may ni Apo Jesus, kaya't na nga isalakan dagito'y kararwa, tatao, nga inalilaw ti demonyo. Ngam, agdapay, iti kinapudno na.
Halaang nga dijay tao tiin mayan ni Jesus. Nga maisalakan. No di kat amin dijay parswana. Kayat ni Apo Jesus, Apo Diyos, nga maridim, wano maosar, wano maaramat for His glory. Yung manyatikon ko ng ti dadumang nga simbaan, ti maridim lang, di kararwa, di tao nga nagbasol. Ti daduman, no inususaran ti sipnget, inususar iti pagano, haan mon nga mabalin nga usaran, haan nga maridim day tata, ti niridim laeng ti Apo ket di kararwa. Iso nga ti gangsa, no inusardan iti pagan practices, namantsaan daytan. Karkaro no pinagdedandan ngay ti adu nga watwat. Naman ti mantikaanen daytan na pusko-puskol iso nga alas-laslasan tapno ada ebidensya aday takot na usar ti kan kanyaw. Hanyo nga mabalin nga usaron ijay simbahan ta namantsaan narugitan. The understanding ti ado, including the church, ay won piman naman tsaan narugitan piman dayta. Haanin nga mabalin nga maasar. Now, amin tayo nga tao naman tsaan narugitan. Tirason lang, akay nga napabaro o nadalusan, kami naridim. Hello? Oh, so, kunang ti Romans 8:23, let's read that one. Paki-flash mo man. Romans 8:23, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Engga natatanga dati COVID. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our redemption as sons, the redemption of our bodies. Punana, idi pa lang punganay nga ng parswana ni Apo Diyos, ti amin nga parswana, all His creation, aduda dagitoy agsangsangit nga parswana, gamin, haanda pa lang nga na-redeem, tikat na nga sawon ti na-redeem, dijay ngay, maiusar ijay original nga purpose. Oh, no dagiti musical instrument ti igurot. No kitan tayo iti original intent ni Apo Diyos from the very beginning. Ti original intent nadta is for worship. Nya nga worship kinyana haan nga ti anito. Tatano tinakaw ti demonyo, inpausar na ti anito, haan pa'y laang nga dijay dijanay, dijay hanga dito usto nga intention na, purpose na. Iso nga, maridim, tapno mausar ijay original nga purpose na, anya dijay maaramat for God's glory. Dita nagtutugawam, no agsaulaang dayta, kat ginatang ti sugarol, kat adda ijay pagsugalan, kas pangarigan, kat maus-usar laeng dagitoy sugarol, awan ti mangus-usar, siyempre no sugalan dayta, alangan mo't nga sumrok dijay Kristiyano ijay. Hello? Kung naman di kaaban mo, apay imunulog ka. Oh. So, ti mangus-usar laeng piman dijay, ijay labisaan ti sugarol. Kat no agsaula day lang agtugaw, no agsaula ang kumadata ko na nga, ayada kayo nga Kristiyano, aramatin niyo mo't asya, ijay kuma, para iti Apo, taadi apan, so gadol din mang tutok-dokan sa kan, no agsaulang kuma. Iso di kung kunana ti Romans 8:23, nga amin dagiti parswan ti Diyos. Nyati ko na nata. Just like, niya ko na natoy, the term ko na natoy, has been groaning as in the pains of childbirth. Kasi ti arig na dijay. Isu di kung kunanad to'y nga,
truth, iti redemption. Anya nga talaga iti creation uno banag nga dadyo unod ti balay tayo nga hanpay nga na-redeem. Sayang mo't no di tao lang din na-redeem. Ngam adada pa dagiti gamit iti unod ti balay nga han nga na-redeem. Apay nga han nga na-redeem gamin usarda. Haan nga para iti apo nga usarda iti sabali nga purpose. Panaman di kaabay mo maminsan pa'y redemption. Letter U, truth, stands for the word universal. Ni Apo Jesus ti inmay dito'y daga, amin, idi nang i-offer iso natin salvation sa pasap universal. Awan ti pinili na, handa nga kinunanga, aday ito lang nga ili. Do kanayon tayo nga mga manghag nga Israel is, blessed nation, God-chosen people. Kanya, termino nga nauspusar. Ngamahan na kayat nga sa uwan nga para kinyadalaan di pa lang kaisalakan sa pasap universal. Karkarkaro iti may nga grupo wano relihiyon nga mang ikiklaim nga isudalaang ti maisalakan. Isu nga tapno maisalakan ka, agmembro ka, iji grupo mi wano religion, mi karkarkaro manin di jay. Kanya nga, haanin nga universal truth. Di message ti Apo kapag ka ganon. So nga ko na John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become sons and daughters of the living God. Iti amin, amin nga mang-awat ni Jesus, ikan ti Diyos, ti karabangan nga maging anak ti Diyos. Amin nga umawat. Malagip ko iti, I'm sorry, niya nga iti damdamo nga maikas agmismission ti kwa, di jay, Joseph Smith, Latter-day Saints. Puro pupuraw. Di standard gamin ti tao, ti gwapo laang kung napintas kat lagi ti napudaw. Isumaawan ti agmismission kinyada nga black. Kung kulot. Tatan makakita kan, iti agpaspasyar nga agtuktok-tok, nga tubay to, nga damot ti black. Adan ti Asian. Ngum idi, wala yun. Hope nga ma-enlighten, kung ma-enlighten, lumawlawa the understanding. Kung grace man ti Apo para kinyada. So, John 14:6, actually, data ti pinakabuod ng mensahe niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Halaang hindi lang siya naka-focus. Oray ni Jesus, diin may dito'y daga. Iji earthly ministry na talulaang tinakufokusan nga nabadakan ng probinsya, Galilea, Samaria, and Judea. Yun yung kaslangay, Luzon, Visayas, Mindanao nga Israel at Pilipinas amin. Di sila ang tibinadakan ng nga daga dito'y lubong. Nga man na kahit nga sa uwan nga na-spread. Doon lang nagpatunggat at 33 years lang marod ni Kristo dito'y daga. Han na nga nagawat ti 34 kat imunaan. Yet, because of the love of God, na i-offer di jay nga salvation, nga ti truth kat amin nga umawat kinyana. Iso nga kamalin, at dati karuba, nga mang ibagbagakong ka, mang evangelize, nga kunana, tapno maisalakang ka, intuy laong di pa kaisalaka. Ni Pastor Daniel, hangkong amuno, hangkong nga nangag, kabukalan niya testimony na, ingam diin may ditoy, coming from Abra, nga haanin nga makapagna, Ilocano ngay nga, tiyay ngayon, hopeless.
Idiin may da. Di na pan may binisita. Di nagkararag kami. Kabigatan na. After nga nag-inom ti danom, layakan. Asin, binmangon mo't kan nagdigos. Pinmigsahon. Ang ada problema, pastor. Apay, in may di uncle mi nga pastor mo't. Kunang kano di pastor. Di pastor na ada iti may nga grupo nga mamati da nga isuda lang ti maisalakan. Wala na. Kaanakan. Uray pastor ka. Kamali din ta sinarat mo. Tap na maagasan ka. Untan tamasapol baw ti saraksi ka. Ta daytoy pinatimi isula. Isu ti usto hanga dita pinatim. Ta nya dita nga naganti simbahan. Solid rock. No adda ngay nagpatakder mo ti hollow block. Ano nga? So, kunan ni Pastor Daniel, pinmigsakan uncle, kita mo ta. Katno kayat mo, after 1 week, agsubli ka manan, tagkapita. Katno karkarok mo nga, ipakita, ti pinatik, nga sa unti Diyos, di kinapudno ti sa unti apo. Nga aduti na alilaw kinyatayo di Abraham. Agrama na dipinmigsa. Salamat di Apo na nagsublidan and nagpintas di testimony. You know, the universal truth. Awan iti ilaklaksig di Apo haan nga relisyon, haan nga sekta nga relationship tayo before the Lord. Anong saman ibagamta kaabay mo, kumusta ti relationship mo ti Apo? Cham-chamba nga rod mo timbanga unuhaan. Next is letter T. The T stands for Ati. T is spellingan tayo truth. Haan nga trust. Truth. Okay? T stands for trust. Mayat na ito kahit nangasaon, agdengdengag kayo. T stands for trust. R stands for redeemer or redemption. U stands for universal. Another T stands for touch, sagid. Anya ti kinapudno ita sagid ti Diyos. The touch of God. Let's read Matthew chapter 28 or Matthew chapter 8 verse 3. And Jesus put forth his hand and touched him. Adangay iti earthly ministry ni Apoys diin may dito'y daga nga sagid touch. Adda dagito'y sagsagida na nga maagasan. Addamat dagito'y haan na nga sinagid. Nung tao tinang sagid kinyana, ure jela ang laylayan tibado na nga naagasan. DJ nga healing ministry ni Apo Jesus diin may dito'y daga nga panang sagid ti tao. Anya ti truth ijay. Adu nga truth. One of the truth is inpasa na ti tao DJ nga healing ministry na. Iso nga iti Matthew, iti Great Commission, sakbay nga si mangat iso na iti ama,
Kunana ijay last chapter ti Matthew 28, if we will read that, paki-flash ban, verse 18 and 19. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Idi may isunat ti daga na itid kinyakon ti amin nga panakabalin authority. Ti sidong ti langit ken daga. Ket dayta nga authority, dayta nga sagid, dayta nga inararamid ko. Kunana iti verse 19, therefore go and make disciples of all nations. Itid kumot kinyayo. Kung naman ta kaabay mo, awaton ta. Nakapsot Ayan, awaton ta. And I know some of us, inawat na yun. Actually, inawat pa yung amin, dijay. Kurang lang ti panang exercise and application. The touch. Bisa na pantay yung hospital, pantay karara, pantay yung bisita, pantay yung masasakit nga balay. Kaputa kadwa tayo ni Sir Pumpi, kadwa tayo ni kadwa tayo nga pastor. Malala, sige, karara tayo, tasakbay tayo nga magawin. Amin nga mata di grupo nga napan ni pastor. Apay ni pastor lang ti makasagid, apay ni pastor lang ti adati inaram extension ti ima na dito'y daga. Kung naman takaabay mo, pati imam, extension. That is the truth. One of the truth. Nga kung kunana, the touch of God. DJ nga authority actually, before pa nga in may ni Apo Jesus, in designan, iji punganay pa'y laeng. Nga nang ibagaan iti Apo, iti tao, iturayam amin nga parswag dito idaga. So, awan kumat, timang ibagbaga nga, mas effective jay iman di jay pastor. Hello? Ayan, sa madamdama, dagita nga ima, ipatay mo ijay kaabagan ti karub, kaabay mo, tay kararag mo. Sa nagtiwala na kita yan. Again, matesting manindiyay ko na nga trust. Matesting manindiyay redemption. Matesting manindiyay. It is universal actually. Amin tayo. Na itid da ito yung authority. Apay, dahil nga imam, ima tayo. Extension ti iman, extension ti Diyos. Iman ti Diyos dito daga. Iso nga ijay, Ephesians 2 verse 10 kuna na ijay, we are God's workmanship. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Grabe, hantayo pa na iyan ha. Pinanggapon ti Diyos, ano rumwar tayon to. Ada tayo pa lang agpugkuktar iyan na tiyan ni Mama. Kikitaan ng ti Diyos na pagruwar ng to da ito eh. Aramatag to mat isuna iti katrabahoak dito yung daga. And number letter H, truth stands for heaven. Anya iti kinapudno iti heaven. Pagsabi, pagbanggit ng heaven, tagdagos nga umay iti panunot tayo, kalpasan nga matay, heaven or hell. Hello? Hello? O, tama naman yun. Haan nga kamalidiyay. Usto di jay. Nga ti tao, kalpasan nga matay dito daga. Kaslatat ta, sililibraran ti buong sangkalubungan, ti All Saints Day, All Souls Day. Nga, tinaisusuro nga amon ti ado kat diyay pinmusa yun, it's either napanan ije heaven
gamin ti amo tayo nga heaven laeng, kat iyan ay saklot ni Apo Diyos. Nga ustumat dijay. Ngam anya ba dagiti daddo mga truth ti heaven? Kung naman di kaabay mo, heaven on earth. Langit dito'y daga. Saan nga langit dito'y daga? Basta magawit ang dupay, malpastigin mo kot impirong ti danong nakigim. Daga nga langit. There is heaven on earth. Hanlaang agpaiso di ko na ni Apo Jesus in Matthew chapter 15, if we will read that one. Chapter 14 nga ko na in my Father's house are many mansion. I go to prepare a place for you. That is heaven. Nya umununa ta isaganak di pagyanan yon to kalpasan tibiyag dito idaga kat magawid kayon to umununa ta isaganak iti mansion nyo iti heaven. That is kinapudno, one of the truth. But adamot dagiti truth nga kinalaban ti demonyo tapno ti tao ti orayan dalaangan kat jay heaven nga numalpas da nga matay. Ora ito'y bagyo. Ora ay nga probinsya ti ayan tayo. Agbalin nga heaven dayta pagtama ang understanding natin. Hello. Ayan, idiimay ni Apo Jesus dito idaga. Kung ang dagiti disipulo na, Lord. Ayaw pa na ikamay mong kalalag. Simudi, mainggit kami ni tikas na magkararag. Nagmayat ngay, dumdumgan may palanggot. Apo, tayang tama, tumalab. Teach us, Lord, to pray. Please teach us to pray. Haan nga gapot, handa nga amo nga agkararag. Amo daman, agkararag da. Ngam, nagdamag da pa'y laang. Isuruman da kami nga agkararag. Amo iti kararag gamin, walang graduation. Awanti, mang ibaga nga ing graduate ko na master ko data, dapat i-doctorate ko, da nga diploma ko di balay. Doctorate ko iti prayer. Wala hong ganun. Gamin, anyaman di level iti aramidan tayo iti prayer tata, kayat ni Apo Diyos, oray madamdama, untuno malam, untuno bigat, untuno rabii, manay nayunan manen di janay, tukad dayta nga ikasta tayo nga kararag. Mano kinyay iti damo nga kararag at masapul at dati mang ibagati ibagam. Lord, I accept you. Habang bumaybayag ni masurumutan. Ado kinya tayo ididamo, hantayo nga makakararag nga, adati mangag tayo nga speak in tongues, medyo kaya tayo matnang, anya nga tika kastana di, apay mabalan ba nga yung kimbinto na, di panpanon tayo. Ngam, as we go along, ni, mangagan tayo, mature ni, pati na tayo, masusuro tayo, matan nga, agsao iti, speak in tongues. Adapay kinya tayo, tinag-level up, Allah, iti prayer na, makapag-prophesy pa. Yan habang bumaybayag pa, iti tartari kagaya na pa nga, umat-ngat, iti level, ti prayer na, Allah, makakita pa, iti sirmata. Makangag ti timok. Hang di timok, di karubang, ang timok talaga ti Diyos. Part di dyan ay kinapudno nga panagdakkel ti tao. Now, dagiti disciples na, Lord, please teach us to pray. Kung ni Apo, sige. In Matthew chapter 6, and portion of that prayer, remember, prayer is, hindi ho ito natututunan sa Bible school, seminary, ura ija church. Awan ti mabalin, nga makaisuro, kinya tayo, tapno masuro tayo nga agkararag. Agong gana nga haan tayo nga agkararag. Dita tayo ti agkararag mismo. Dijay, makasursuro tayo. Mabalin nga, ti damo, tayo nga makabuti,
kasla di mayat iti lapayag. Ngam no irugim, mapansin mo tulagan, wow, kibinan sa kat Espiritu Santo, rumwar ora di awan iti panunot mo. Ako, I salute those people who come to church in prayer. Nga ore awanti na idasag, na iplastar nga prayer points. As they start praying, may mga lumalabas dyan na hindi lang impression but revelation. Pasod di yan yung panagdakkel. Masuro lang di yan yung tao willing to pray. Ngam no apag ibagada pa lang nga prayer meeting kat medyo irasonan tayo tatatilakan tayo. Bigla nga nagtudo or what. Sayang di nga opportunity. Dagito nga disciples, this desire da. Amudan nga ag-pray ngam dinamag dalagta, Lord, teach us to pray. Kunana iti Matthew 7, look at verse 10. Insuro naman, kunana no agkararag kayo, kasto iti aramiden niyo. And iti verse 10 kunana, let your kingdom come where on earth as it is in heaven. Insuro na, that iti one of the truth nga ti heaven, hanlaang nga ijay kalpasan nga matay ti maysa nga tao. Isu nga ti prayer ni Jesus kunana, let your will be done. Let your kingdom come. Anya di pagariyam, pagayatam nga dagtalangit, umay dito'y daga. Tapno oray kasla impierno di unod ti balay. Unod ti trabaho gapo na ta. Madmadi iti naglawlaw. Agbalinda nga langit. Hello. Maminsan pa man ko na medyo kaabay mo, langit ko mati pagawidan ta, madamdama. Siyempre, pag langit ang iniisip mong uuwian mo, nakaka-excite. That is one of the truth. I am the way, the truth, and the life. The heaven. So, hanlaan nga, yung theological presentation no minsan iti Bible school nga no ti tao ket masasakit, problemado. Agpaiso ang ako ng Book of Revelation nga ijay langit awanton ti luluwa ken saksakit. Panday jay masakit kunada, brother, sister. Anong samon ata sakit mo, hanga balik ay tila ang daga. Nung mauyos kong kaamos mo, awan po di sakit iti langit. Iso nga akseptar man in Jesus' name. So kung hindi masasakit, wan ang arod na niya ngay di mabalin. Nung ti truth, let your will be done. Anya ti kunana. Anya, let your will be done. Your kingdom come. Ije kingdom na wala namang sakit. Awan ti COVID. Hello? Kat kunana, your kingdom come here on earth. Hantayo nga ipalubos, hantayo nga akseptaran, dagito'y negative nga teaching ti sairo, nga mang al-alilaw kinyatay. That's why adu ti tao ura ng Kristiyano dan manu nga taon dan biman nga agserserbi ngam they are not enjoying their journey on earth. Why? Because of the deception. Ijay pailaang ng parswaan ni Apo Diyos, 2 minutes na lang. Ijay pailaang ng parswaan ni Apo Diyos, ti tao ijay Genesis 1:20 na, 1:26. Ilang tayo man, dama pailaang. Awan pa iti
sao nga Pilipinas, awan pa iti sao nga Amerika, awan pa iti sao nga Japan. Ijay pa laeng Eden Garden nga nang parswan ni Apo Diyos, ti tao, si kaken kinyak. Kunana, God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and over the birds of the air and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Kung naman di kaabay mo, ruler kagayam. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Langit ang pakiramdam kapag ka-ruler ka. Hello? Ijay pa na. Kinalaban ti demonyo daytoy. Kinalaban ti demonyo daytoy nga sursuro nga ti tao. Kalpasan nga maiyanap. Iturayan tayo ti amin nga creation ni Apo Diyos dito'y daga. Sa atin tumapanto dyan langit in God's time. Ngayon niya ti kunan ti theology. Oh. Nayan ang kagayaman. Sige. Talaga nga kasta. Naibatog kamad nga COVID time. Ti isuman aday ta. Ta hangabali. Hanga agbayag kat matay kanto. Pangkanto dyan langit. Ay langit di ko na nga. Iturayam. Enjoyam. Dyan langit di daga. And so, kunan niya po Jesus, I am the way, the truth, and the life. The truth and the life. No one comes to the Father but through me. Of course, the concept na DJ salvation, nga maanlang nga nagpatunggay DJ salvation, nga may salakanan, ti kararwa, kalpasan nga matay ti may nga tao, nga habang at datoy daga. Dahil tati rason apay nga, itin may ni Apos, kinuna na inmayak ditoy, nga tapno dagitoy marigrigat wano na ilunod gapo ija na ilansak ija cross mailapsod da ija nga lunod ken rigat syakon tinagbalin nga lunod tapno dagitoy na ilunod wano marigrigat agnam ayda. Amami salamat Lord iti truth